Öksökülэх ölüksöy. Oğolorgan ammıt qohonnor, kepsänner. Oskuolaga. Hemençi kuol hellengnän leppengnän. Nootongnon, tootongnon. Noruotna oskuolaga tiide. Onno ıala ol ıngırbıtıgar, doğru ol uguybıtıgar. Kuttana kuytukus gınna, serene selleris gınna. İhibce kiirde, körüdürge köhünne. Kutuyak. İkke atak ihiyerin kıtta, uhatullunga utuyarın kıtta, murun tığha burcugun urun kıtta. Bıtır tiz bıtahıt çengelis karak çengerken, kuybak kuturup kutuyak, ordu tuttan oyan tağısta, ol budeki oduulada, iti budeki ihilledem. Minnige sıtı bille, az sıtın ararda, üçügey hıkka yördem. Sıt kotu sıbdırıyda, munluk ayı mukuruyda, kaŋas teki kaçıgırada. Az toboğun bulan ahabıtınan barda, leppi eski bıtar kayın kebi bitinen barda. Burduk tohtu butun bulbutunan barda, ihit kirin kirbitinen barda. Oho totto jolo ulatta, küne da küneğe bolla. Koska. Multas murun bıtıgır bıtık çengelis sirey koska burgu maska varaksan kıça kıl erde duran enginlik yerkenne tünahan tütün suuna tıstarı tıngıraktarı tılınan salanna aŋatak kıl deteri ayağına ta. Aŋala kıl deteri argı kamta sılba kıl deteri sıbdırıngnan sırıt. Köksün bögjölcütte kuturugun kuağalcıtta kurcugunan kubulunna kaŋas teki kaçıgırastığı kapsagaydı keitte ketegarindeki kebiyertığı kereti keitte munnuk diyeki bulut barın munnunan bulla katan karak kapsagay karı sıtığı sırayı sındı sırı tığdayı tıngırak kumu koska diyen kini bolla. Kuduyak sordo, kayu yaga kapputa bar, nomno yaga tupputa bar, ıtıhıgar ılan ıtapputa bar. Kurupaskı. Kurupaskı diyen nuççatıla. Kodu mustağ muradeki ulustar kabcı diyen attıllar. Kabcı miye budoyduga kıstır, saka serigar barıtıgar deletçi yüskür. Kodu mustağ mura arıtıga tiye bar. Bihige kapçıbıt karmağan. Soğru doydu kapçıda köğötçör boğalar. Biyenemeye sayın köğötçördüğü boğalar. Kapçı oton, sugun, talak tuğrağa, ıarga tuğrağa ahılıktağ, kığın talaktağ, ıargalağ sirge ürüyelerge kıstır. Sas koyut bağayı sımıttır, sımıtların tıhılağa atır kardarıta battıllar. Karawlar. Karawlar mas kötörütten hamay bödöŋnörö. Atığırın ata karawlar, tığıtın ata erdeğes diyen. Yörek atitinen karawlar kurtuyak bihin uha. Atığır ular jühüne gıs kara. İkki kaha kıhıl, kuturuga tokur nüağaydaq, tığıta erdeğe, bıdan kıra, jühüne kugdagay boron. Ular bu doyduga saha seriger kıstır, jaŋıga onton kotu dağını üyeskebet, kıhın qaranlıgar kiren utuyar. Sayın otonu, sugunu, üyen sımıtın sir. Kıhın otmas torağına nere ahılıktanar. Erdağı sirge uya tuttan sımıttır, sımıta ağız sette bolar. Почему некоторые птицы зимуют? Птицы раньше жили круглый год на юге. Однажды они устроили совет на китайской земле. На том совете решили отправить на север пионера для поисков подходящей страны, где бы яйца не сгнивали от чрезмерной жары и хорошо выводились бы птенцы. Пионером был выбран белый филин, кончала. Филин полетел на север, прожил там 2-3 года и, возвратясь, донес, что не нашел подходящих мест. Птицы
Птицы заподозрили его во лжи и назначили шпионом Маклока, Мороду Чабы, для подслушивания и выслеживания действий Филина. Однажды Маклок подслушал следующий разговор Филина с женой. «Ну, жена, снаряжайся, в путь. Я нашел прекрасную страну, где не так жарко и где очень привольно. Детям сшить теплую обувь. Бойбоко». Услыхав это, Маклок на радостях вскрикнул «Честь!», улетел и донес птицам. Птицы решили всем перелететь на север, где стали благополучно выводить птенцов. В первую осень, когда наступили осенние холода, они собрались для обратного перелета и на устроенном по этому поводу совете решили отомстить Филину за его вероломство, проявленное им во время пионерства. Вынесен был приговор не брать с собой Филина на юг. Ему объявили: «Ты не хотел брать нас сюда. Следовательно, эта страна тебе нравится. Так ты и оставайся в ней навсегда». С тех пор Филин и живет постоянно на севере.